Hadu kendai ngut ki kertong ke Voice of the People Party VPP ha kasing balang kilali bantap kerteng kum ki kertong banyakun ya ke election syaka ying darbar ka Khas Hills Autonomous Council banlong ha ka arpui terik benai rempang kini ki kertong ki kentop ya ka kong ayan Dublin Lingdo Nonglight na Meliam Edison Kharumno na Maulai Winston Tony Lingdo na Nong Thamai Saibor Lang Warba na Maukenro Danny Langsti na Laban, Kitbor Siem na Nongkrem, Denzel Chen na Jayau, Lancaster Marbanyang na Mau Plang, Bat Strong Pillar Karjana na Mau Khar Pentor. Haba Ajingkren, Uba Danny Langsti, Uba Diu Kurtong na Laban Konsuensi Loong, Bayamanta, Kimdan Kano Kamat, Bakongsan, Hakani Kejingkun, Jongki yak election MDC, Bat Gidang Up, Ban Penbed na ke Executive Committee. Uba Strong Bayakun na Pentorum Kra, Mau Khar Konsuensi Loong, Bakamdan jing AAA yu ha kini kijing kon yak election namar u MLA gathan uba Adelbert Nongrum udon ringkat ban kershan ha kini kedinsan election. I, Shri Winston Tony Lingdo, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 16 North Mai District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 7 Mount Road District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kemahamat ni kugi barokot GMDC kejongka parti ni diabuk ni dakun ni kimat katong jongka parti dia katakan ingin sayok lah hagi si kibanwan lingba ka state executive committee kan sepenbi ka manifesto bat kin sayok hi ka kopi sa barok ki social media bagi press release mah saya bai pha bai bagi ni ki an bai dai ba council atu hajing ijung pi bila ibiang ne dan bagi public bagi kita ngipat lah begini ya kerana ni mentah nama ngipat yo ka kopi begini puli binya ini ki an ngipat hamai pimot bagi nang release mentah kini ki an makan aru larang ngilapoi hi ngidai ngilasong for the district council ngilabat ya kalakam ya kata kapor ki selak begini ya besar banyak begini pet begini pentrikam but kalau dongkam ngin penbahai kita ki an balik perkum ke parti pihak perta pihak pidawai ta ka 3771 up kum ke parti pihak yelap election. Ya kata ngasrai ingin nakaliang ke jongka parti ingin saya keren Hamadin ya kata. Dan kadang-kadang ki benang wan. Mentah kesengi ya don ke East Khas Hills ngiawan berokan ini ya don kendai ngut in total ngilayawan ngisa siwi candidate bain sawan ngasrai hak lesan lesis ngin sawan. Ta hadu ni piso don jikman ba hukum kaseng pinjok ha kan ni ka election MDC. Aman cuba hendak kata sing deli namar ba halang ini kisni i ba kadang ki kendom kenam ka parti ai ru dan kaliang jong pi hadu kan pesan ta kajing kermen juga kata jing job i habangila mi sakmat kum ka parti kajing kermen ngidon bet habangila mi madan pat khamtam ngi khun ka parti ka VPP ba barok ki pai ba asai gila pai khamat hi sengi kinwan ut sengi kata tengah trai ka yo sngo tengah po lenti sesingkin sini santai ngi tengi mi sngo bat pi se trai pi yo sngo nakaliang ka jong parti bat nangi bar khot biadon dingi pat yo sngo kita kumangal abatai mene habangi lami nak parti ke VPP bagi baru empat bak kila pai kemat sengi ni don bi kata ke jengkerman bagi dia job ke ni ka election bamenta bai dai ba ni election agawa yadai berkata hajing sha nak parti dan yai but agabede berkata tiket ke bang napoi sete ro kamdan yai namar ba nangahi ngala apply both side jangka constituency nak kata ngi ha ka jing start jong party ta kai party ka ibet nga bone khon nang tai ta priang ya ka jing pha jong party karai jong party nak liang jung MLA pat u ai ka jing tersan ne pi ne kumno pat hak de ka MDC ya hadu mentahi nak liang MLA udang dan pat ni party but nyempat yo kan honohi nak liang jong hadu mentahi udang sabat ni but ni dan pat ni do kan no resource kan le saban job de ka mokha tu thak thak no mari iba I khable khundu I sitting MDC kata kata gaji sisa ka bana hab ikun sisa ya iba pian sim iba sitting siam no andre jingkerman kumbai laon ba dani ma ni
mi hi nak parti yang baik lah hai khamat but ni don kaji kerman boys ki an kembali lang ba dani ro ma ki an ki bobon ha district council ha bang pat ban hang teng pat yo ban go through kita ki an ko pero pe mar bangin syu kran ki an hang ni kam long nge ha ban go through tan dang la i bangin go through kita ti hang teng so tho lagi badai bangin le ki bom dai ting ha ban ni ban baik dia kata Kamat kepokongsan kalau orang mendia ba nak manifesto kan sa release nak parti hakisngi ki banwan tengah kerpat bisa ba barok banya sumbahan dang yaisa mo handai kawai pada kalau ba ngi kum kinong ki candidates barok kon hang ni dagi lapoi sakathong ya kular bagi nya teli lang katahi kari kawai nak amat bagi kwa ban pesngorus pat ba kejingi teli dongi barok ki MDC candidates mo para ki candidate barok